Ćao svima, moje ime je Filip i dobrodošli na najnoviji video na mom kanalu. Danas ću vam pričati o zabranjenim, ograničenim i semi-ograničenim kartama, ili na engleskom limited, semi-limited i forbidden. Počet ćemo sa forbidden kartama. To su karte koje uopšte nisu dozvoljene u igri, znači na turnirima. Što se mene tiče, možete koristiti protiv prijatelja, ali zabranjene su na turnirima i ne smiju se koristiti. Dakle, te karte su previše moćne. Neke od njih su od početka zabranjene, a neke su se nekad koristile ali su morale biti zabranjene. Na primjer, evo ga Giant Tornado. Vidi se da je fake kartica očigledno, ali ipak ja sam koristio protiv prijatelja kad sam bio mali i čuvam je dan danas. Isto to važi za i Heavy Storm. Super polimerizaciju sam dobio skoro i o njoj ćemo kasnije. I Ču pohlepe, to je Spot of Greed. Dakle, ove tri karte su sve karte koje sam ja obožavao da koristim i sa kojima sam pobjeđivao, ali su završile na limited listi i ne smijem ih više koristiti. Barem na turnirima ne. I super polimerizacija je neka karta koja je od početka bila zabranjena, zato što je previše moćna. Ne može biti negatana, znači ne možeš da je prekineš i uzimaš jedno čudovište od protivnika i svoje i praviš još jače čudovište. Dakle, ova karta je previše moćna i nikad nije bila dozvoljena i po meni je to dobro. Sad prelazimo na limited, to jest ograničene karte. Na primjer, kartu Dark Hole. Ova karta je baš moćna, uništava sva čudovišta na polju. Dakle, uključujući i vaša i protivnička. Nisam siguran da li ova karta neko vrijeme bila zabranjena, ne znam, ali uglavnom je ograničena sad, znači limited. I prilično je moćna karta. Dobra je ako je na polju vašeg protivnika baš mnogo čudovišta, vi nemate čudovišta, znači prilično je dobra karta. Tu imamo i Book of Moon, ne znam da li sam je objasnio od jednom od prethodnih klipova, mislim da jesam kad sam predstavio moj deck, ali evo još jednom ću, ova karta prebacuje jedno vaše čudovište ili protivničko u defense position face down i isto je prilično moćna. Dakle, sada dolazimo na karte koje su semi-limited, dakle semi-ograničene, a ja nažalost nemam nijednu semi-limited kartu. Jedna od semi-limited karata je bila Oyama Trio. Ne znam da li znate ovu kartu. Oyama Trio je jedna prilično moćna karta. Prizivate 3 tokena na polju vašeg protivnika i vaš protivnik ne može ni da ih koristi za fuzije, niti da ih žrtvuje, niti bilo kako da ih smakne. Jedino što može da se desi je vi da uništite te tokene i za svaki uništeni token vaš protivnik gubi 300 životnih poena, znači minus 900 životnih poena zagarantovano. Što je opasno kod ove karte je da nije ni semi-limited ni limited ni bilo šta, moglo bi da se koristi 3 ovakve karte. I dovoljno je samo 2 da vam zapadnu u ruku i vi možete vašeg protivnika prilično dobro da sjebete. Dakle, napunite mu polje sa Oyama tokenima i on ne može ništa da uradi. Bukvalno ništa, ne može da priziva, da žrtvuje, da ništa. A ove karte idu na groblje, znači nisu continuous trap card, da možete da ih uništite pa da nestanu i tokeni. Znači, oni ostaju sa vama sve dok protivnik ne poželi da ih uništi. Dakle, zato su neko vrijeme bile semi-limited, ali su sada opet dozvoljene. Znači, možete da koristite 3 Oyama Tria, što je po meni prilično opasno i može biti opasno ako se borite protiv ove karte. Rijetko ko koristi Oyama deck, ali eto, Oyama Trio je neka trap karta koja nije samo za Oyama deckove i može biti savršena za vas koji prosto želite da malo upropastite protivniku polje ili nešto. Dakle, to su te 3 glavne grupe, to može da se preskače iz jedne u druge, mislim na to da ako Konami primeti da je neka karta priliše moćna, može da završi u limited ili čak u forbidden, ili može da se vrati, dakle, nikad se ne zna šta će se dogoditi. Dakle, da, ovo su te 3 glavne, da kažem, glavni delovi te liste. Postoji normalne karte koje nisu ni limited, ni semi-limited, ništa i može da se koristi 3 u deku, ja mislim da to svi znate, ali da. To je to. Ako imate još neko pitanje o ovoj temi ili imate neki predlog ili bilo šta, samo pišite u komentarima, odgovaram na sve. Ja sam Filip, ovo je moj video. Ćao.